waruzi kuko abantu boteguza reception nyira yadahari satani nazoza kubwira ngo se kudafite urukweto rwiza uzuyisubiza ngo cazima afite ikirenge ikibazo nuko utakigira satani zoza kubwira ko kudafite ikoti ryiza wa mugabo uzuvuga uti cazima afite ibitugu nzorishiramo nimuvuye ngo amina satani iri kubwira ko ari nta saha wambaye ucazima afite ukuboko avuga ngo ibasha gukora ibiruta cyane izo dusaba n'ibyo twibwira kuko imbaraga zayo zidukoreramo nimba hari numva navuga ngo amina. Yesu ashimwe cyane. Dusome ya magambo duhaye tuganira yanditse mu gitabo ca Zaburi y'ijana na gatanu umurongo wa 7 turasoma tugeze ku murongo wa 11. Iryo jambo riravuga ngo Zaburi y'ijana na gatanu umurongo wa 7 Uwiteka niwe Mana yacu amateka ye ari mu isi yose yibuka isezerano rye iminsi yose ijambo yategetse aryibuka ibihe bihumbi niryo sezerano yasezeranye na Abrahamu indahiro yarahiye Izaka akayikomereza Yakobo kuba itegeko ayikomereza Israheli kuba isezerano ridashira ati ni wewe nzaha igihugu ca Kanani kuba umwanda kugenewe. Amen. Dushimiye Imana muri uyu mugoroba wa none kuko Imana duhaye umwanya mwiza wo kuba imbere y'amaso yayo. Turashimira cyane itorero rya Karimeri bo batekereje kuko bakwiriye gusubira kudutumira kugira ngo tubane muri iki giterane. Mwarakoze cyane wa n'umushitsi iyo ni Bibiliya yabivuze ntabwo ari commentaire z'abantu. Kuri ubwo izi ndirimbo abantu bakeneye uko bahaye bavuga bati baturirimbira indirimbo niyi usarire umuntu azahaguruka akavu akigisha cyangwa akaririmba ukigisha ijambo utazi kuko hari hurishaka ariko noneho mu gihe womenya ngo arahari akagusidakira nk'ijambo ati wigishe rino jambo umuntu yoryigisha nezerewe kuko kera hariho ababisabye. Naba baririmbyi muhora muririmba ziriya ndirimbo bahaye bababwira zikabafasha zigafasha abantu ariko noneho mu gihe hari abantu bazifuje mwama mwinika urutoki ukuzira ko umurimo Imana ihabwa icyubahiro kuko kera hari abazikeneye. Nimugoroba twaganiriye ijambo rivuga ngo Uwiteka niwe Mana yacu ngo kandi amateka yawe yuzuye mu isi yose. Twavuze amateka makeya muri menshi y'Imana yacu arakomeye kandi ntawo yavuga ngo ayaheze. Uyu munsi wa none reka tuvuge rino jambo bukeya rivuga ngo yibuka isezerano ryiwe iminsi yose ngo ijambo yategetse aryibuka ibihe bihumbi. Turarivuga mu mwanya mutoya ushoboka kugira ngo dukomeze dutaramire twese hamwe. Nimuvuge ngo haleluya. Iyo Imana igusezeranije isezerano Imana izi gusezeranya isezerano ari ntawe ibajije. Yaje kuri gusohoreza ikarisohoza ari ntawe igishije inama. Nimuvuge ngo amen. Hari ijambo nkunda ryanditse mu gitabo cyo kubara ni ijambo Baraki yavugishijwe n'umwuka wera kubwiwe siko yavugaga kuko Baraki yari yamutegetse kuvuma yari yamutegetse kuvuga ibindi bintu ariko umwuka wera nawe ashira amagambo y'Imana mu kanwa ka Baramu. Naba baririmbyi babaye nk'abakora ku ijambo rimwe muri iringi aravuga ngo Imana ngo si umuntu ngo ibeshe
kandi ngo si umwana w'umuntu ngo yishuze ico yavuze ngo no kugisohoza izogisohoza kandi ico yivugiye izogishitsa igishitsanye imbaraga zayo yonyine. Imana ihabwe icyubahiro. Reka nkubwire igituma nkunda rino jambo. Imana ishimwe kuko atari umuntu, kandi Imana ishimwe kuko umuntu atari Imana. Yego, ayo magambo yombi arangana pe. Nta gihe umuntu azoba Imana, umuntu azoguma b'umuntu, yakomera yamera gute, yagira izina rimeze gute, azoguma b'umuntu. Imana nayo haba naho bari mu isi twese twoyihakana ntitubashe kuyizera. Iyo ihora ari yo kwizerwa kuko itabasha kwivuguruza mu migabo n'imigambi yavuze. Imana ihabwe icyubahiro. Umuntu ntiyoba Imana, Imana ntiyoba umuntu. Kubwizo utuze utekane ibintu byagenze neza. Ubwico kintu ari nta kimwe cyo bikindi. Hano Imana yigiye gusezeranya umuntu rero, ntabwo Imana izisezeranya umuntu ikurikije ubushobozi afite, ikurikije imbaraga afite. Ahubwo Imana mu gitabo cy'Abaroma cyane cyane bivugwa muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Biravuga ngo hariho iby'Imana izishingiraho. Ibyo ngibyo Imana izishingiraho iyo igiye guhamagara umuntu cyangwa igiye kumusezeranya ni ibanga ryayo, ntizishaka kubibwira abantu. Imana ihabwe icyubahiro. Iyaba kwari kubwo kureba ko abantu nuko abantu bashakaga wa munsi, ntabwo Dawidi yari kuba umwami. Nukuvuga ngo ubwami bwa Dawidi bwatangaje abantu babiri. Bwatangaje Samweli wari watumwe n'Imana, burasubira butangaza Yesayi ise wabo bana. Haleluya. Imana yabwiye Samweli, iramubwira ngo Samweli we, enda ihembe ryawe nkwitumire iri Betelehemu, ugende ku mugabo witwa Yesayi, uje gusukaho amavuta kuwo nzakubwira umwami wa Isirayeli. Imana yari imaze kugaya Sawuli. Noneho Samweli akoresha ijambo ry'ubwenge. Akoresha ijambo ry'ubwenge. Aravuga ati se Mana, kugiye kuntuma kwimika uwundi mwami kandi Sawuli agihari, ese uri kurabona ko ayo magambo yonyorohera? Ijambo rya mbere, inzira ije Betelehemu kwa Yesayi iraca mu rugo kwa Sawuli, umwami Sawuli. Ijambo rya kabiri, Sawuli ni umwami abantu bagikunze ntihacima, none yomenya ko ngiye kwimuka uwundi mwami bikagenda gute? Mureke mbabwire abisiraheli icyatumye bica Yesu vuba bakama bamugandagura vuba, nuko Yesu yaje gutangaza ubwami bw'Imana ku isi, akabutangariza mu bundi bwami bw'umwijima. Nukuvuga ngo yatangarije ubwami mu bundi. Uri kurabona uwo tangariza ubwami mu bundi yotera umutaro huyindi bikunda. Noneho Samweli nawe abwira Imana ati, niba atari ukunshuka Mana yo mu ijuru, ntakonoje kwimika umwami ku wundi uhari. Imana iramubwira ngo reka nkubwire ikimenyetso, nkubwire kugira ngo utambuke kwa Sawuli, genda urebe inyana yishashe. Nugera kwa Sawuli nakubaza ngo ese ugiye, uvuge ngo ugiye Betelehemu, ugiye kwitambira Uwiteka Imana igitambo. Umunsi umwe barambajije, turi muri seminari, batese uko nguko Samweli ntiyabeshe ntoya, ahubwo ugiye atajana iyo nyana. Uko Imana yari yamutumye ngo aje kwimika Dawudi, niko yamutumye ngo jane n'inyana yo kuja gutaha. Suko ba none se yabeshe? Nta kintu yabeshe pe, ahubwo Imana yanze kwabesha. Imutegeka no kujana igitambo ngo aje kugitamba Betelehemu. Aragenda ngo ashike kwa Sawuli, kuko umuhanuzi kera ntiyarameze kuko abantu bamufasha ubunyine. Cyane umuhanuzi yashengererwaga n'abami n'abatamzi n'abantu bakomeye, bakaza kumva ibyo Imana ihayivuga n'ibiturutse ku Mana. Nimuvuge ngo amen. Samweli ngo amurangize, Sawuli ngo amurangize, ngo aza kumusanganira ngo aramubwira ngo ese
mukozi w'Imana Samweli na amahoro haya kugenza ati na amahoro mazima niki kuraja ati ngiye Betelehemu ngiye gutambira Imana igitambo dore ngiye inyana nshoreye yo gutamba. Sawuli kuko yarazi ko ari umugenzo w'Abisiraheli nukuvuga ngo ubuzima bw'Abisiraheli bwari bwaromatanye n'igitambo hamwe n'igicaniro amazimana igahuriraho nabo. Imana ihabwa icyubahiro. Sawuli ati genda amahoro. Aragenda ngo mere gushika kwa Yesayi ahamagara Yesayi aramubwira ngo genda unkoranyiriza abana bawe kuko Imana yababonye mu mwami. Yesayi ngo aravuga ati nubwo Imana idutoranyije ku mwami ariko uru n'urubanza kuko yarazi ko hari uwundi mwami. Aragenda akoranya abana biwe azana abahungu 7 baraho ngaho bahoraga imbere ya se, kandi Imana ngo yari yarahaye Abisiraheli kriteri yo kuvuga ngo umuntu uzoba umwami wa Israeli azoba ari umuntu muremure, azoba adafite inkovu, azoba adafite inenge iyo ari yo yose ku mubiri no ku mutima, azoba atunganye no ku mutima. Muri abo bana ba Yesayi umwana wiwe w'imfura witwa Eliyabu yari yujuje ayo makondisi. Noneho Yesayi ngo ahamagara uriya Eliyabu ati vayo ngwino hano. Noneho Eliyabu ngo haguruke umuntu wawenesheje amakondisiyo y'ubwiza. Noneho Samweli ngo aravuga ati ariko ati Imana ntiza yihenda kabisa. Imana ntiyoreka gutora umwami muri iyi nzu ati dore no muhungu ukuntu ameze. Donc Samweli ntiyigeze akekeranya ngo yahise atora ishupa ngo atangira kuricugusa kugira ngo amumeneho amavuta yose hatagira udusigara atumurangurizeho. Noneho igihe hayamwegera ayacuguta ntiyaruko aruhareba kuri Yesayi kandi ntiyite no kubaza Imana atese n'uyu yarebye gusa ikirere cye nuko ameze ngo aravuga ati n'uyu nguyu acugusa ya mavuta amaze ngo agiye kumwegera igihe yoka yamumenyeho ngo yumva kuko ijwi riturika nk'inkuba ngo aravuga ngo Samweli we uri mu mako washushe ko washushe yewe none ko nije wagutumye ese nta gusubira kungisha inama. Amaranga mutima torero ry'Imana tuza tugabanya icokere mu kigabanye ahubwo twite mu kubaza Imana ngo sivyo dukora ni ibihe aho tuja ni he. Nimuvuge ngo amen. Imana iramubwira ngo wikwitegereza mu maso yiwe cyangwa ukoresha usarira Imana. Imana ntiyavuze ni jambo ry'imbabarira amatwi ngibe nkivuga iti su uwo nguwo yamyivuga ngo wireba mu maso ye urebe nuko aresha namugaye. Samweli ngo yamavuta arasubira arayatere bahamagara uwitwa Shama. Samweli ngo aravuga ati inkima niyo shokwe nubwo Eliyabu atari ubayeho ati Shama uyu nguyu we niwe arasubira asingira kandi yamavuta. Imana ngo iramubwira ngo nuri yasiwe. Bahamagara wa 3 wa 4 wa 5 wa 6 wa 7 nukuvuga ngo abana ba Yesayi baraho ngaho baba bararangiye. Samweli acika intege ngo akareba Eliyabu atukuza abandi akareba Shama akareba barya bari umunabe. Samweli ngo abaza Yesayi ngo aramubaza ngo ese nta wundi mwana wawe w'umuhungu wo bufite yemewe bene kakana kibagirana no kuri se. hari abana n'ababyeyi bataza bahereza amahirwe none akababyara bose ariko kubwo kureba nyine uko abantu bateye ukabasesesha gatoki ukavuga utenza ibyo ari byo byose uyu nguyu yonkiza ariko uyu nguyu yo barantere ayo nayawe no kuri kw'Imana mama. Ubu ngubu hari amagambo abakristo turi mu kuvuga tukayahamya ariko Imana yatubwira ikatubwira ngo nayanya yo ngayo muza mumbaza. Noneho Yesayi ngo arazungurutsa mu bitekerezo ngo aza kuvuga ngo nabi hari akandi kana pe importe bakwita kana bakwita gaki
nukuvuga ngo izina abantu bakwita Imana ihabwe icyubahiro bazorireka ari uko Imana ikwise wewe ubanza ugume wihanganira iryo bahaye bakwita uko bakwita niko bakubona ariko Imana yaguhamagaye ikagusezeranya ni kwita ni muvuge ngo amen watu watabadili msemo abantu bazohindura amajambo yego Imana ihabwe icyubahiro atese ako kana kari he ati kari mu kiraro kaza gafata abana b'intama kikagaza kanaragiraga n'intama za nyina abana b'intama no Samweli ngo arasubira abashoke ubwa kabiri aravuga ati se umwami w'Abisiraheli birashoboka kuko yoba arakana karagiye abana b'intama ariko kuko ari nta yindi shwa nta yandi mahitamo ati ni mugatumiza none ngo bagatumiza kera ibyo kurya ngo bari barizanye jedeho n'ukuri kose ibyo kurya biraho reception yatunganyijwe ibo bari bazi mu mavuta barama bayasuka kuri yeri yabo niba mara abinjire muri reception histoire filme yizinga nje Dawudi ntahabaye tibari kuba namwibuka ari Samweli ari bene se nta wari ko wibuka Dawudi ni muvuge ngo amen noneho ngo baravuga ngo ibyo kurya ni mu bifundikire Samweli aravuga ngo ntiturya ntitunywa kugeza uwo mwana ashitse hano reka mbabwiye hari abantu mwitorero hari abantu mu matorero hari abantu mu bwami bw'Imana hari abantu mu masezerano y'Imana ab'Imana yasezeranije ubu nyine ntibaraboneka uvuga ngo ntibaraboneka n'amazina yabo ntaravuga ariko reka mbabwiye abandi ntituzorya ntituzonywa kugeza bashitse nukuvuga ngo ibintu ntibizotungana neza kugeza abo ngabo bahagurutse bagahagarara mu mwanya wabo ibyo kurya biradimbika aho ngaho nimba bari bafite bene twatundi two kubishyushya byashyuha byahora barabirya bihoze kuko umwami ntaraza waruzi kuko abantu boteguza reception nyira yadahari umwana baragenda bamusangiriye ngo abanza no kwanga ku atese ninde sigira abana bitama ba papa ni mwumva umwungene uri kurega ngo yari yishimiye reception bati abandi baraba bazisigaranye karaza reka nanje mvuge ngo karaza araza n'ikoti ry'abashumba n'imvumba yiwe y'abashumba ngo yagiraga n'ubwoya bw'intama gahaye kanuka amaganga yazo ariko man araza arinjira muri reception asanga ba generali yari yabo baraho ko bararebesha ijisho rimwe bafite abiri ngo yinjire Samweli ngo amukubita amaso ngo yumva kuko ijwi rimwongorera ngo riravuga ngo haguruka umwami yahageze Samweli abashoke ubwa gatatu ngo aramureba uko ameze hari ngo aravuga ngo nta yandi mahitamo reka musuka amavuta arayaza ngo yamusuka ngo umwuka wera ngo yamamusha ahubwo ngo Imana ihabwe icyubahiro gutoranya kw'Imana nagutekereje muri no mugoroba numva subiye kumererwa neza yewe muzamukorera Imana mutitaye ku mashibo baha mutitaye kuwovuga ngo murakoze haba naho tutazoza tubabwira ngo murakoze uzukorera Imana utegereje ijwi ry'Imana rikubwira ngo merci shewe nabwiye abantu bamwe ejo bundi ndi mu safari ndababwira ngo muzamuririmba nk'abadahaye babona abantu nkaho mudahaye muririmbira abangaba muzamubyinira Imana mudateze kuko babaha amashi ni muvuge ngo amina uzawigisha nkaho uri ku musozi Imana yonyine nibona kukubwira ngo merci nikubwira ngo merci nabagaza bakubona kuko udakwiriye bazoyivuga kenshi Imana ishimwe reka mvuge rino jambo ngo iza yibuka isezerano ryayo nukuvuga ngo uyu munsi yibutse isezerano yansezeranije nubwo jewe noba nahuye n'ibintu binyibagiza simbibuke ariko yo ni devoir yayo yaryibutse ni isezerano yasezeranije Abrahamu
Imana yamaze gusezeranya Aburahamu, imusezeranya mwizogira gute? Izamuha umwana. Uwo mwana yamubonye ku myaka ingahe? 90 n'ukuri. Nukuvuga ngo Aburahamu yari afite imyaka 100, naho Sara ni we wari afite imyaka 90. Kandi aramubwira ngo uwo mwana ngo abana bazomukomokaho ngo bazongana n'inyenyeri zo mu ijuru ku bwinshi, ngo basubire bangane n'umusenyi wo ku nyanja. None ni gute njewe ari umwana w'umuntu wogira ngo none umuntu uzobyara abana bangana n'inyenyeri azoza abyara indahekana azare batatu amezi 6 naje kugira sami yindi nda ngo none ga niko kugira vuba kw'Imana. Imana suko izigira irareka Sara aragenda aracura aja muri menopause, arasubira aja muri double menopause, yaragiye kwegereza triple menopause, rero yarayishikije. Noneho abantu ngo baza barangiza Isaac cyangwa baza barangiza Aburahamu ngo bakavuga bati nimureke nawe yarose nabi timukaza mu mubabaza. Hari umugabo witwa Watchman yanditse igitabo ciwe aravuga ngo Imana ntizi gusohoreza isezerano ngo iyo utaramera nka kurya kw'intumbi yimbwa, kuko intumbi yimbwa uzuyikubita amaso ntiwosubira kugarura amaso ngo uyirebe kabiri. Iyo abantu batarakunyoranira inzara, iyo abantu bataragutunganira gatoki, Imana izivuga ngo uracari hagufi, ikareka bikabanza bikadogera bikaja kuri. Imana ihabwa icyubahiro. Umugabo witwa Yongisho yanditse igitabo cyitwa la 4e dimension, nukibona uzogisoma. Titre imwe iravuga ngo haleluya, ngo umunsi Aburahamu yari yarambiwe ngo Imana yaramusohoye ngo imujana hanze, ngo iramubwira ngo ngaho rarama Aburahamu we arararama, ngo iramubwira ngo ngaho baraziriya nyenyeri niba wo bishobora. Aburahamu ngo aravuga ngo sinobishobora. Amaze Yongisho ayandika ico gitabo aravuga ngo mu mwanya Aburahamu yarararamye ngo yabaye nk'uhaye wumva inyenyeri zose zihaye zihamagara ngo papa 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 tate sogoku, ngo abwira Sara ati ngwino wumve no uko inyenyeri zihaye zivuga. Inyenyeri niki? Inyenyeri bisobanura ngo n'abana bazokomoka mu rukiryi rwa Aburahamu bo kwizera, naho umusenyi n'abana bazokomoka muri Aburahamu bikurikiranye n'iby'umubiri. Nimuvuge ngo amen. Arihangana kugeza ku myaka ingahe? 100. Ugeze imyaka ingahe Imana igusezeranije? Reka kwidogira cyari mitoye. Satani nazoza kubwira ati baragusezeranije, nyamara babayumbe barakubye, nyamara babahanuze, nyamara wararose, nyamara iki. Uzomubwire ngo sengiza iminsi myinshi gutambutsa Aburahamu. Imana ihabwa icyubahiro. Imana nizozi kwereka icyo udafite, uzuyereka icyo ufite. Amen. Imana nizozi kubwira ngo ese akagatoki kawe kazambara alliance ryari, uzubwira Satani ngo cazima ngafite. Amina. Cazima ugizute? Yego. Satani nazoza kubwira ngo se kudafite urukweto rwiza, uzuyisubiza ngo cazima afite ikirenge. Ikibazo nuko utakigira. Satani nazoza kubwira ko kudafite ikoti ryiza wa mugabo, uzuvuga uti cazima afite ibitugu nzorishiramo. Nimuvuge ngo amina. Satani nikubwira ati kwari nta saha wambaye cazima afite ukuboko. Gituma Satani izibaca intege mu kubereka ibyo mudafite, ntimuyereke ibyo kandi ibyo mufite nibyo by'agaciro. Imana ihabwa icyubahiro. Satani nikubwira ati ko turafunguza konti utacazima babanka hari n'ama microfinance ni utungutu barimo kugira twatuza rimi cash noti cash ni noti cash hari iriya byose. Imana ihabwa icyubahiro. Kuburiho hari umwana uri mu kuririmba ngo ubugingo nibwo
nibwo bwa mbere ngo ibindi byose nibikurikira. Murayize ba data ni mu icyubahiro. Ibindi byose ubwo uhaye uhumeka ifeza n'imyambaro. Ngiye kubabwira ibintu bitatu ndangize turirimbira Imana tunayitambire. Abantu bafite isezerano kuko Imana izokubakira umuryango, ikakubakira inzu, ikaguhereza imodoka nziza, ikaguhereza amafaranga, ikaguhereza akazi. Imana ibishimirwe, haleluya, amen. Ariko ibyo ngibyo niyo gardienne mu masezerano Imana itanga. Reka mvuge secondaire, primaire ni ukuvuga ngo ni igihe Imana ikubwiye ngo nguhaye impano uzoyikoreshe neza kandi izokugirira neza. Secondaire ni ukuvuga ngo Imana ni ukukubwira ngo nka kwa kundi yabwiye Daniel, iramubwira ngo Daniel we uracari mu isi, ugenda utegereza iherezo ryawe, ico namenye ni uko uzoja mu ijuru. Ariko uza umunezero nogira nzi ngo zoja mu ijuru ncambaye uno mubiri ngihaye mbura n'izi ntambara. Ariko Imana iramuwasira, iramubwira ngo humura, wahura n'intambara bagira gute, amaherezo uzoruhuka kandi uzohagarara mu mugabane wawe iyo minsi nishira. Iryo sezerano rigeza mu gashwa. Ariko mureke mbabwira isezerano twari dukwiye guharanira. Nukuvuga ngo isezerano Abrahamu yari afitanye n'Imana ryari isezerano ryo kuba nkayo. Abari ryo muharanira Mana ya. Ubu mugifite izo mbaraga muharanire, mubwire Imana ngo duhereze kuba nkawe. Reka mbabwire abantu Imana yemeye kuko baba nkayo. Umunsi umwe yitegereje Mose, iramubwira ngo Mose, ngo kuva uyu munsi wa none ngo nkugize nk'Imana kuri Farawo. Mose ati ngwiki papa, nkugize nk'Imana kuri Farawo, kandi Aroni mwene nyoko azokubera umuhanuzi. Duhaye twiga ishuri rya Bibiliya, mureke mbabwire ijambo ryanteye ubwoba batubwiye. Baravuze ngo Imana yovuga ngo uzoba, kandi aho ngaho bavuga ngo nkugize nk'Imana. Imana banditse muri miniskire kuko majiskire ni ryayo yonyine. Amen. Nzokugira nk'Imana kuri Farawo, na Aroni mwene nyoko ngo azoba nk'umuhanuzi wawe. Iryo jambo ngo niryo rigoye pastor, niko batubwiye duhaye twiga ngo Imana nta muntu yobwira ngo nguhaye umuhanuzi. Nukuvuga ngo ibyo Imana izivugira mu bahanuzi Mose azobivugire muri Aroni. Nukuvuga ngo yari yamugize nk'Imana pe, aburaho gusa ubumana buri souverain. Imana ihabwa icyubahiro. Ico ngisho nico nza numva gikomeye. Imana ihabwa icyubahiro. Reka mvuge kuri Abrahamu. Hari agatabo ka commentaire nasomye akavuga ibintu byo kwizera kwa Abrahamu n'amasezerano Imana yari yaramuhaye. Abrahamu ngo yagazavuka mu gitondo ngo yarebe izuba riserutse gutya, ngo izuba rikavuga ngo ntimwabonye kuko Abrahamu yaturebye ngo tuve neza n'imishwarara yacu ntiyagira uwigirira nabi. Imvura yaza ngo yabari ari igihuha cyangwa rwaba rurubu ngo yareba gutya gusa ati muzehe arasa n'uwatubujije ukuntu uko yarebye. Alikuwa rafiki wa Mungu. Imana ihabwa icyubahiro. Bukeye umunsi umwe Yesu yavuze umugani wa Lazaro na Nyamutunzi. Uko byagenze sinkuvuga. Bukeye Nyamutunzi arapfa aja kubabazwa. Ahangaha muzamuhumva neza, muzonahigishe neza.
ntabwo nyamutunzi yagiye mu muriro kuko ari umutunzi oya yagiye mu muriro kubera uburyo yitwaye mu butunzi afite bukeye na Lazaro arapfa ngo aja mu ijuru ntabwo Lazaro yagiye mu ijuru kubera ko yari umukene oya ahubwo ni uburyo yitwaye mu bukene bwiwe bwatumye aja mu ijuru Imana ihabwa icyubahiro no Lazaro ngo amare kuja mu ijuru ngo kubera amateso menshi yari yaratesetse Imana ntiyavuga ngo karibu ngwino winjire muri paradizo cyangwa wicare iruhande rwanje biramubwira ngo Lazaro amagorwa n'amateso watesetse hari ahantu hamwe uruhukira kandi ukamererwa neza genda uje kuruhukira mu gituza ca Abraham kandi Imana ihari nukuri genda mu gituza ca muzehe uraruhuka kandi uramererwa neza Imana ihari Imana ntiyari busy ntaho yari yagiye ariko iravuga ngo waruhukira mu canje waruhukira mu ca Abraham mambo ni sawa uri kuragira ngo umugabo ni umugabo umwe n'umwe Imana yohereza bene ico kibanza mu bwami bwo mu ijuru ni bake kofi bakozi b'Imana bagenzi banje hari ikibanza Imana izishaka kuko tubamwo ariko tugaharanira bito n'ibinini twokabibayemo Imana ihabwa icyubahiro mbega muzi umuhungu witwa ngo ni Yohana mwene Zebedayo abantu bazaje kuvuga bakavuga ngo ni Yohana ngo mupendo ngo ni wa mwigishwa Yesu yakundaga ntabwo Yesu yavuze ngo nkunda kandi Yohana si we wavuze ngo Yesu arankunda kurusha abandi ariko icyatumye bivugwa gutyo ngiye kukikubwira ni kibanza Yohana yihaye kuri Yesu nuko ngo Yohana yagaze asanga abandi bose bicaye à gauche à droite Imana ihabwa icyubahiro iwe ntiyicare à gauche à droite ngo akagenda agasesura amaguru yiwe haleluya akicara hanga sino akwirwa mwumvise ibyo jedewe yamvuzeho biratimiye none akicara hanga imbere ya jedewe yamara ngo agasinda ugutwi kwiwe bene umutima wa Yesu uterera noneho abandi bigishwa ngo batekereza ijambo ryo kubaza Yesu ngo bagahamagara Yohana ngo ngaho mubaze we umwegereye ese Yesu yari yaranzebo kuko bamwegereye nukuvuga ngo ikibanza uziha ku Mana kizoba ari icyo hari abantu benshi batinya Imana nkaho ari El Shabab bakayifata nkuko kikintu cyo kwama kigusumira kikakujigitira kikakwica wabisomye he ni Imana y'urukundo n'umuvyeyi Imana ihabwa icyubahiro iyi gusezeranije izi gusezeranya ibyo utosaba uzorebe ibyo yaduhaye tutayisabye nibyo bikomeye nta nari mu itorero ryigeze gusenga ngo Mana duhereze Yesu ariko n'urukundo rwayo kugena Yesu ngo aze gupfira abantu duhinduka abana b'Imana Imana ihabwa icyubahiro nta narimwe abantu twigeze dusenga ngo duhereze mpemu yera oyaye nigeno ry'Imana ry'uburyo bwo kudukunda yaduhaye umwuka wera kubwo gushaka kwayo niyo dusenze ntabwo izi duhereza ibyo twasengeye musuhu iguhaye ibyo wasengeye ibikuremze ibiguhaye duke tuza dusenga selo nuko ubwenge bwacu bungana dusenga nuko ibitekerezo byacu bingana ariko Abaefeso 3:20 haravuga ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira kuko imbaraga zayo zidukoreramo nimba hari numva navuga ngo amina ntabwo Imana izi dukorera ibyo twosabye oya idukorera ibyo twasabye yo duhaduke
Imana ntiziduhereza ibyo tuzi ko twosaba, ahubwo iduhereza ukwiri mama, ukwingana. Haleluya. Uko ibitekerezo byayo biri, izigenda ikabicisha mu rukundo, ikaduhereza ukwiri. Ntabwo iziduha nk'uko turi. Haleluya. Paulo yandikiye abaroma arababwira ngo twebwe ntituzi uko dukwiriye gusaba, ariko ngo umwuka ngo niwe uzudusabira ngo akaniha iminiho itavuga, kuko ngo umwuka ngo azigusabira abera nk'uko Imana ibishaka. Iyo niyo Mana yadusezeranije. Ibyo Imana yagusezeranije izobishitsa. Nimuvuge ngo amen. Utundi tuzoturangiriza hejuru. Aba bana baririmbe ngo cikamo. Iki gicikamo. Inyanja zihagaze imbere y'abana b'Imana zicikemwe muri uno mugoroba mu izina rya Yesu. Hari ikintu nasengeye yeme muri no safari. Mu Rwanda hari rezo. Nahana ariko Imana ihabwa icyubahiro. Ngo habe none nkigiyesha amasa. Hari ikintu naringize imisi sengera. Uzengera. Ese mvuge. Oya. Ariko ngo habe nko mu masa, muri ano masa ashira umugoroba. Mu isaha nyine zishira umugoroba. Amaze Imana iragira. Iba nkitunga itoroshi ravuga ngo muze humurane narakumvisha. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Kimubona mwebwe muhaye mukorera Imana mugasiga abana banyu n'imirimo yayo. Muzamubwira ngo Imana ntizibona. Muri ko murayishokoza muzoyibona. Imana ihabwa icyubahiro. Reka mvuge kano kandi ngo mu minota 3 muranyemereye. Nakangaka none nyitambutsa wa munyaka mikrofone we. Haleluya. Hari abantu bari bazi kuko Imana igweza umugisha data, kandi Imana yibuka ituro ryawe mu izina rya Yesu. Imana ihuza ubuzima bwawe n'igicaniro. Umunsi umwe Imana yabwiye Aburahamu iramubwira ngo Aburahamu ngo nturuzi kino gihugu cyose. Ngo uwo munsi yari ahagaze i Beteli. Iramubwira ngo nturuzi kino gihugu cyose ubonye. Undati ese wabonye ko kirimo abantu? Ati nababonye. Abaki? Abahiva, abahiwa, abayebusa, mwababonye babandi abanyakanani namoko 10. Yabonye ubonye iki gihugu, ego nzogehereza urubyaro rwawe. Aburahamu ati nzogehereza urubyaro rwawe. Aragenda ngo yamayubaka igicaniro i Beteli, aracubaka aracuzuza ngo amaratambira Imana igitambo. Nyuma yaho Yakobo ahunze mukuru w'Esawu, hahandi yaryamyaga ku ruribuye akargisegura, ryabuye ryari ry'igicaniro isekuru za Aburahamu yubatse. Ayo makuru muyamenye cyane. Ikintu kigoye ni ukumenya amakuru. Imana ihabwa icyubahiro. Ni ukuvuga ngo Yakobo yagiye ahahunga mukuru wiwe, yavuze ngo aramwisha, aragenda ngo apfe gushika hahandi sekuru Aburahamu yubatse igicaniro. Ngo yama yumva ameze nk'ukugize suma, ngo aravuga ati kuma kugenda nijoro nje nyine ahantu ntaza tereka ryaba. Ararya ngo aje gukurura ibuye, akurura ibuye Aburahamu yubakishije cya gicaniro, araryisegura. Ngo amare kuryisegura, dore ibimenyetso bifatika. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo yapfuye kurishira ibuye se ryariyoreye, ahubwo ni igitusi. Bagututse ngo urakisegura ibuye. Ibuye se riba rimeze neza, keka nyine bene iryo ngiryo Aburahamu yaciye. Iryo ngiryo garyo niyoreye. Ryari ibuye ry'igicaniro. Nimuvuge ngo amina.
ngo arisindeho umusaya ari mushaha yibye mukuru wiwe umugisha ibintu byacitse ko arahunga ngo afi kurisindaho umusaya abamarayika ngo bakazabamba bava mu ijuru abandi bakazamuka Yakobo atese ese kibanza ni iki noneho amakuru babamarayika bamubwiye ngo yishure mu gitondo ngo aravuga ngo oh haleluya ninga yandirimbo bari mu kuririmba bakavuga ngo yapigwa hodi kwangu mugeni yafika akiniomba mimi nifungulie umande umeshuka kichwani na nywele zangu zimelowa maji igice cha kabiri kizakivuga ngo huyu si mugeni ni Yesu Mwokozi sauti yake nzuri ninaijua nilimfungulia nikaona ni Yesu na siku hii sitaisahau imani habwe cyubahiro igitero cha gatatu twagaza twirinimba tukavuga ngo anongoneza sana rohoni abantu basaba nongoneza mu matwi ariko Kristo yakujaho anongoneza rohoni haleluya karibu naye mimi ninatulia imani habwe cyubahiro ananitia nguvu baraka za mbingu daima nitakwaa kwake igitero cha kane yagiye kurimba aravuga ngo ni kweli mimi ni wa Mwokozi daima amenitaja ndugu amenitaja mpenzi ananikarimia hazina za mbingu ninaingoja ile siku ya harusi nukuvuga ngo yiseguye ryabuye ryo kugishaniro cha sekuru ntabwo yari akibaye umushitsi abamarayika ngo bamyevuga ngo yego n'umwuzukuru wa Abrahamu bati nimumanuke mu mushira makuru mu mushira imbabazi muje kuvugana nawe ngo buce mu gitondo Yakobo aravuga ngo ngo hahantu ngo sinari nahamenye ngo ariko ni inzu y'Imana ni inzu y'Imana ryari ni inzu dukomera Imana yacu amazi ndi mukubwira abapastori n'abantu bakuze ubu ngubu ko turagira ngo dutange remise reprise tuyisigira abangaba tuyisigira abahungu n'aba bakobwa Imana ihabwe icyubahiro nukuba ngo nimuzoza mukandagira aho twashinze igicaniro abamarayika baze mutarasenga amen turaye turi bukibone mureke muzokandagira hari aho twasengeye mu matayo muzamwuzuzwa munanirwa guceceka kuko twarahatambiye tuhafitiye amasezerano n'ibyo Imana yatubwiye Imana ihabwe icyubahiro nzanibuka umunsi umwe nari mu mahombe yabaga inyuma y'inzu y'umusaza ngo uyu grafrere uyu nguyu niwe wanshingiye niwe wambatije niwe wagize gute n'ubu ngubu iyo mpaye mvuga ijambo ry'Imana turi kumwe zanumva merewe neza Imana ihabwe icyubahiro ndagenda ninjira mu mahombe mama hari mu kagoroba akijima gahaye gafata mu kabwibwe umuntu atagihaye amenya giti na muntu Imana iransanga warumva Imana igusanga noneho wahumura kubera kuko ari umwuka ntuyibone ariko napfa guhumiriza aravuga ngo hano nta kindi ni inzu y'Imana ngo ariko sinari nabimenye amen Imana ngo iraza ngo iramubwira ngo Yakobo hano waraye ni mu nzu yanje ngo nzobana nawe aho uzoja hose ngo sinzogusiga ngo ibingibi nkubwiye ntarabisohoza iryo shambo ndabikunda noneho yamyaga agenda mu isafari azoja gushaka abagore azobyara afite asira Imana ihabwe icyubahiro Imana ihabwe icyubahiro intambara yose yari hanze abana b'Imana muririmbe kugeza ubwo zicika mu bana ba ukuri kw'Imana hatuna budi kuyashinda majaribu yote ya ibilizi imbaraga zose z'Imana n'iz'umwuka wera n'iza Yesu Kristo ziri mu ruhande rwayo nimuvuga amen nabwiye Jedeo ariko abasinzi bose ni bamwe kabisa nabwiye Jedeo bano bana barinjiye
ngo bicare gutya ndagira ngo yari atarasenga bende kunguko umuntu azasenga bari binjiye gusa sinzi umuntu wavuze ijambo hano yamavuga kuri ruga ndamubwira ndije deo ndabasinzi bose ni bamwe abangaba baje basinze yanezerewe giheke yaje anezerewe ashika anezerewe kandi ibyo Imana ese no kurinda gucanira bacanirike n'amateke se yanze gusha umva mbabwire torero ry'Imana nibazoza bavuga ngo turirimbe ririmba urarinze ngo babanze bagukumbutirize nkabyo kuruhinja nibavuga ngo dutangira Imana ngo nibabanze baririmbe ngo indirimbo ngo abantu bashuhe ushuhute wahojejwe niki wabaye gute nimuvuga ngo amina uko abantu bareba kariya gakecuru Sara karaho ngaho naho Imana ngo yarunguruka mu nda yiwe ikabona mwishanga kandi yari kwibona mu mwana ako kantu ko mwarebeka Rebeka yagazantera ikintu simukunde ariko ndaza kubabwira ukuntu namukunze nimba ari abantu b'Imana nkunda ni Rebeka ukuntu yanyagishije umugisha wowe ya mwana hajara bifite isezerano none bakareka gukora isezerano ryiwe nireba mu nda y'ingumba tukaza wita kubahaye bakureba uko abantu bakubona peu importe uko abantu bakuvuga abantu baza babona bimwe Imana ikabona ibindi nireba mu nda y'ingoma aba hano twitabire twese oblige le paso fetale de la mano la brefosa trabajo tutte le danze Imana ishimwe ngiye kwatura amagambo yo kwizera Imana nkorera nkurikije basogokuruza Aburahamu mfite umutima utancira urubanza mpagaze mu mavuta Imana yansize Imana ihabwa icyubahiro Imana ntireka gusoza ibyo yabwiye abantu bayo haleluya amagambo ngiye kwatura muri kano kanya ngo Imana isoza icyo yakuvuzeho isoza icyo yavuze ku bana bawe isoza icyo yavuze ku babyeyi bawe isoza icyo yavuze ku itorero niba hari unumva navuga ngo amina muve hasi twese
tugiye gusenga. Nimba uzusenga wicaye position uzukora ukumva niho uhuye n'Imana wicare. Nimba uzusenga uhagaze akaba ari bwo wumva niyo position izi gushobokera uhagarara. Nimba uzusenga uhaye ugenda. Nimba uzusenga upfukamye akaba ariho wumva uhuye n'Imana upfukamye. Hari icyo Imana igiye gukora muri uno mugoroba mu izina rya Yesu. Pagaze mu bushobozi bwa mpemu yera ngiye ku activa amasezerano yawe asubira heza umurongo mu izina rya Yesu. Dusubira muri ako kavensi rimwe nitumara ndamasenga position uzufata bari ufata. Imana izivuga bikaba, Imana izitegeka bigakomera. Opripa se levando sia colida la bonda. Apripa, afrika se levisa la bonda alaba. Abir seski se levoya botre. Haleluya, sifa Yesu Kristo. Abana bawe bapfukanye imbere y'amaso yawe, abandi bahagaze imbere y'amaso yawe, abandi ko baragenda imbere y'amaso yawe. Ni wewe dushaka. Hari amasezerano wabwiye aba papa, hari amasezerano wabwiye aba mama, hari amasezerano wabwiye abahungu n'abakobwa bacu, hari amasezerano wavuze ku itorero ryawe, hari amasezerano wavuze ku gihugu cyacu, hari amasezerano. Bodika la fribe sole prede ibyo wasezeranije no kubishituza ubishitsama, ibyo wasezeranije no kubishituza ubishitsama. Uhereza umugisha abashitsi bacu, uhereza umugisha itorero rya Karimeri, uhereza umugisha abashitsi bose baje gusenga. Agakiza kawe n'amahoro yawe, abari bamaze kurambirwa usubira ubaheza imbaraga, abari bamaze gucogora ubuzuza umugisha mu izina rya Yesu Kristo, abari bamaze gutakaza kwizera basubire bakugire. Reka amahoro yawe, reka ubuntu bwawe mubane nawe. Turashakweretse umwanya wose tuzobahanga, komeza utugirire neza, haba mu ndirimbo, haba mu masengesho, haba no mu ijambo ryawe. Ukomeza utugenderere twumva impumeko yawe. Ndabigushimiye kuko uzumvise kandi tugukomeye amashyi kuko ubikoze. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibane nawe.